uthi uThixo xa ebeka abantu emhlabeni wonke umuntu lapha emhlabeni uyalingana yabo akaboni uThixo yena khona umuntu ngathi umkhulu nomuntu siyalingana ukuthi kuye sonke and usidale ngenjongo ngeke uzikhethele ukuba ube intoni njengoba uMasisa namhlanje sikhethela uThixo ubona ukuthi nifanele ukuba neyileke so le albino senze yadala ayithanda ayizenzanga ukuba wele uzana kuyise umntana kanjena uza ngabela ndlela kanjena so into yenzekayo ngoba umenzeka into bangasikhethi so unake ukuthi isukele batsha abathatha ngemisebenzi naba ngoku nami nekonke okay lenza kanjalo uzokoma le into bathi ukuthi isukumele ngexesha uzenzele bakhambi abanye yisiba yinyanga nonje umuntu uyakwazi like uxabane ngixabane ngixabana avele umuntu akuthukwe ngokwenye mhlawumbe oyini umzekelo khona abantu abakhubazekileyo ngicima abahlala phansi and abizimo zabo yakubuhlungu xa beyiba ihamba kanjani idolobala thatha solo umuntu bafundisa abantu bakhala kakhulu abantu ke ngoku bayaqala ukubona ngayo iqala eli right is a positive side abantwana abancinane njengoba bayayibona kakhulu abantwana abancinane kuba izikole lezizambe kuzo bazila bonke abantwana bayibona so uyisela ke ngoku ngihambe ngezikolweni ngababonisa kuyenzeka maxa wambi iyekhona ukuba kuhlulu mhlawumbe ke ngoku isociety nokanye abantu ababahlabezine bona ithini ngesibayeke ke ngoku abantwana esibuye ukuthi thina esibadala ngoba begqibele abantu abadala